Check-in kod aktiviranja aplikacije za gosta. Koristeći opciju recepcija u lijevom meniju, da aktivirate odgovarajuću jedinicu, kliknite na dugme Check-in. Tada će se otvoriti 2 kalendara, a dovoljno je da koristite samo desni, zeleni kalendar, u kojem ćete unijeti datum check-outa gosta. Klikom na spremi, ova jedinica je aktivirana. Klikom na Edit ili Uredi, možete promijeniti trajanje aktivnosti bilo koje jedinice, i to jednostavnom promjenom datuma u desnom kalendaru. Ovo je potrebno u slučajevima kada gost produžava ili skraćuje boravak. Tada će check-in kod ostati isti, dok će samo dužina aktivnosti biti promijenjena. Također, klikom na dugme Otkaži datume, deaktivirate jedinicu. Kada je check-in kod napravljen, njega možete ispisati na check-in kartici i predati gostu. Zatim će gost, nakon što instalira aplikaciju skeniranjem QR koda, unijeti kod koji će mu aktivirati aplikaciju za sve vrijeme boravka. Kada je jedinica, to jeste soba, aktivirana, njen naziv će se pojaviti iznad naziva objekta, to jeste hotela. Aplikacija će biti aktivna sve do check-outa, to jeste datuma koji ste postavili u zelenom kalendaru.